Utima kija ni sound mamega uberu ki pero ichaka ya chakene weka chak logo dojo dong weka chak logo dojo kin matega wanya lotua ero weka chak lok kilong ameru chako kigin madong tia gikiloyo ki title mamegwa ya chakena na summarizing mabe to twal kigum maraj oberi dong no lok pero nuan mabe to twal but gin mamero wajane lotua ene ka ini neno gor mo ma chiga winyo komine pete mabe to twal timbe chiate odiat nyo chiet ti yen dok me yorkom wek peda ko dok lek to twal bien to utime igang botwa ikene nina di monili enini to madong wele bena pe kwane ario wengi ko berni na chel kidong mukene bena pa wari manoda kromber peda dog at twal utime ma mukenong ichi iwajmeni wabi o yela chen pien kin dana ini dong per pe poke dong anangi ni oberi chiangwen man ma weko mala wo majani bar mukaro chani umera chel ma ana lobo kare yen giti ka ngwai kimutaka chi no giti ka chiere lim dong amera wach kaman pien ngiu chicha mukene chi mukene kape kileyo kita kitimo kere chicha kene gwak ber pa wa gwenye kitame kinwa amera wach maleng ni kaka mamegwa maka ini ngeo kaka wachi no ingeo pa be tuju fut pe ko birer chingina bera wajne kamogo ludiru matoma yang manong pole ku to en mai no gitika to dong mukene to mo akate mukene to mo amoni cha mukene to mo ame ludiru le eno ni pe ku beru karipu kindano ludiru le ene go beru ka pokko kindana poka baraj tutwal Shio mio machalo lutino mon magiti pajo bucha wachi ni kore timma ruba paludiru ni wan pa bi ye wana yetika nywal chi lutino mamegwa koni ka wan wa weko gi gibi kwa maning ya nyim si umio gin mauti me ene go chako yop mapol kar ka dong wot tie kaka moni mugo kod yero ko liel koro ngagene no kitiga jogo chiena mugo mate tieno chiki woro ki chero iken piny chio mio omera berikien gi machalo dereva karmado beru dereva jodo chero chugo bena igang chani lim eno magi cher kalimi ngara chel ki kienwa no cher kalimu nyare pien nyaro nywal chidong ono managa yang pia ono kilimo chidong o chero do o gang kunu ingeu kit ma chuli jemi time dak bere ke war bene te kwar mamegwa dak bere time ichere kit ma pat neno time ma pat enuni lutua amera wachuni gin mauti meniro enuni ene ana ye ni chao kene
Jimmy mogo ilomoni kirika tiga time yo macharo peke cha no ba tiga nyuti yo. Kirika ngarmoni tiga timu gimoni char yo me miu peke cha o meo karma ge okunu wego mai gang ma wona wobi madit o timu gin makilwoni church muker komaro chowa gin bot gi pege yaro maro mabena ena gin go gu binu ni gitiga binu ka cham ki maro ka chiel kongini nen char mu ken ga tibot piny mapat gu binu en de ka chiel ka mo mir mar cham ki yene be gin go binu ben gi mer luro en lwet gi kom gene enoni ikom dek enoni chumiu maro mano of course mano ngeyo kiet chiega cholin pe chamo ki in pe chamo ki chonyeri chi maro gongo wa mer yo chi ken wa chiro chege ke chero don ka donyo mutaka ngara chiel kikin joma guworni u chako ngok fainting ero kitio chigi ker mutaka karma kiter mutaka ngat eno no treating eno no ger pol kare te were ariat mo achiel idi sit me gulu ka tany kitio eno kiter pien kingeni en were ariat ka kenyu ero madongi ariat uno don kwone nak tutwal ma beru chali wachi o mer dong mecha den ento uno kit kome ne ono dong peti mabe uno dong yuene bene nong nak chu yuene ma giki ki ariat enuni dong lutua anangeni loke enitek piane loko no ubibiru matek maloy ka kenyu ni ngate en man matindo tani o chamo ngo lutua charo ma wuret gang cha bertiker mu kwero yal ke kenyu u saving luage dano ki kom lok mano dit ka che nen no cham ko ti me ki gang kuno no we cha wa wol eno ti me ki kuno chiumio ki bino liele enuni wan wa yigo kome lawor postmortem result karo kino no ni pressure ento lep mogo me koko makiber ka kok kere icha mauno putong shako berutie me tole enil koko to twale we raket kong ni pau pachwa la to peo loke mabe ingeu koko to mer wangeu ni chao ke leptie eto pe kilo lok ma poko ki lok ma digola ki lok ma art ko ki lok ma ngagini yene ene pe kele ye omen chwala to ma ulu da no wie tuolo don cha lok ma konyo ben pe nge wala ma ben wa eno miu kien loko miu ene ge da ne chengi da ne peripe ke da no ni en pe lok luor te miu mo go chala kama ene ma do tiro kele tan yet ene repe ma da no ber ka repe kere dak ben pikar ma laj don gine no ber ka time chi goro ini mano pino malupe kilo kom gor me kom tien tano li en makom ruenyi ba lutua mego chani peke bor tano ka to mego cha manaka yang piano tano mo matiki chwin maner meri peke tano macha duju en mete cheta beru kitano ikaber mo ke ken mego cha
wakuna no kipir mo madi dong tutwal gini kedlo ate no pene eto no chungone rip chalo dako mai pajo mego cha uno tiekum dano mabero bere mabe ke dano chi la pon kwanye chao madik tutwal amera waj loka chile keni lokom to kaute me dano umiro bet magi gwako lepki pe loka ta do icha me koko ki magi kere ich nono kidong in bena chao kene pede kok la chen mano ngat mono ta ero in no yang ber pe ko kere mabe in peram ko ki ngar moni mabe ero de mire de iku wang makwo ne dong pe ka de chako ka de chak loko lemugo weke tam ni no in ya mar dong gwak da ni mada kun dane weng ti chadem cha tamni dano umiro gwake ki kom timmogo mapeti ka kare ka ne lo tero mon tiga ripe ka ne no dano mai paju ki tiga yen yo me ripe mane ini duju bere duju wana ye choni wa ye no peda ngat mama pat chi yena we agik lokum tali enyo o mera chiel mabena wan wagena wa timu ket gi census mo ka mukarangej man we ko lawu majani pianana beru sub county gena supervisor and beru ikin parish supervisors egoni magel wonye ne lego tiun ka gena e nyama ka en come bene timo ruwen neno so en timne wa timata ta en ka medan no wor gi tiene chere kin werigi tipo no to no come si we agit ki lok en ka kenyo kakwa konyo pe subscribing channel mamegwa mela ko TV timbe subscribing channel mamegwa kidong wipu will ni yopa Mr. Odongo tie ma ana ena tika lok bena okay e kakama yop tika teme ye dak bene jemne tika teme manene me tutwalu tua ma bikeli upul jemne ali weng beru live la kirmo kenyo so pe a chat kamo ingo Mr. Odongo ba latini anoni cheki match money ma miche tire atutwal anoni kaine lemon na wai tiki grace pian ka ini neno dano ma loko kiri ata chunye bene yom ngale kirio eru wakuna no ini neno cha gwagarom lok gwagi lok mogo chale wachi wiene gwag pati mabe tutwal but he makes a lot of sense iloke ben ka ini winyo peti tele mo bene peti damo pole no tiga mir konyo dano neno yan ka wa am achi mir kony monto monto mir kony lutien kich ki mir kony lupoya moko magetiga chane ki me war di town chi inoni no dano manotigi neno bene ma bene nene bene be twal so wa en mir bella lonyo ke ken po ne money dong para riri twal no chao ne ra wa mir bene e dok wire dok la kwato ero iber la kwato en bene en mir ni no chene magi ber ka jogo ne ki kanicha yeah which is okay inge wange me dong ne gini kita okay jog mer me kanicha dong papi doje tip tral iket je me kera teme ge kere bat en oneno ke yo ene cho wai no mer ge ti kere me konyo dano yeah which is okay an bena char an lokachel ma pa ma mega polkar pudung ka joma gi nge ma be gi nge ni kanicha an pater ye eto aramio ki individual dano mano ananeno ni meru gen makaman mano walu bangi come bene teacher dena ma wachi ni dano makama ini konye mi achiel ma pa it does not lemon bino anono tigen maber to twal ki yung bara si mono Mr. Odongo Mr. Odongo neno kai neno
eno tengo mot get a t-shirt me a chul tradition forum ko luo bra kenin kang wa chuli ko ngom kenyo en mer ti de ingo Odongo obe chao cho lew chul manyen mo mer ko wa chak nge ne be kire luo je mo kero e luo bien in pe no e ge mo dongo wa is a very such a very loving soul oye wega dok kong pien loko Odongo an atiga bino atiga kelo je maduong in magwak furnyo ite gang ma atiga neno an kubiri ini ma pe chako wot me chero isho igena I birthday nyo me bien birthday pa Odongo Miss Odongo chitimbe ai bino weri itonya te inongiri kabero ordinary nyogwake standard ti chilling aliba beach VIP chichi wel mechiling aliwa pa kadong mecha pe won jo magwa kono tucho ki family pian cha yupo dongo kama ini enu ni the family gonna show so won magwa kono tuchi mecha ubien no tie chiling ali mia chel mano peraj piano ke rie ka kenyo mabe jem mu ken be noti wi mecha kenyo madong incha ko kon ki kenyo kadong koni wila mu kere la chen ya chi mono ene yop matiga timetien kidi woni kwer neno nywal pa Odongo wai ko dong enti we mwaka piere we bi chi no orto bere nyorni tiga chwiny bena chwinya gere eto ben pepe gen peka ini neno bene net chalo dano maditiri but kache ti mwaka piere we bi benada chino ini nyang bene no ni umiu ngeche ti mabet twale no rwata bedong ki mwaka ma en wajo botwa lok mukene ma ye weka gudi ajele I don't know da o lok ki lok mon ma cha duju ki da ye nyo ki tigu lok mano chwer chwindano wano pero ki lunch metugu dilo lunch eno metugu dilo ni wunu nge ni Acholi Province tie team ma Acholi polkara umiyo chwak tutwal ikomgi ento ikira mwaka mukaro enini chwake romo dok la piny chwak mo dok la pinyi udok tien lok me ngonyo mogo kitela maono petika kare omiyo kichiero kintimo gin magiluoni rocho tela kiloko tela ma enuni utime dwe en man mukaro en dwe ma bungwen magini enuni dana egoni duju inyim funds ena kiloko kitela ma jomo keno ubolo nyinga mugimu mirotel dano pero obedo tie lo tuani ikar mukara nge joma no giti management football lingoy we account Acholi watin wadiri foot pegi ye mione ni dong tiene watiga ye ni ki lock signatory pen gen pol kare kit ikar mukara nge chiane binu chino gen gitong kong mekio mono kit mano ki wajo kere pianan lok me chen gini pa kemme kere ana ti dano ma kemme ilok me lok makata wako ero ka meru nge no merange anian ben ngoma tite me so no ni chao ke no chene fufa chwalo ero petiga o kamo mero o ye kirika o gen kito explanation mo accountability mo mati berupe so gine eno mi okelo lok me lok hotela mage tamni ki lok tela machal an la didi beni ni beki kere tela kunu mage wani an mera lok makar wako ma watete mune now rom me chwak odak piny enu pa mera bo lulu tua
ana mera leg gen ke bara chole ni odwak gen ikom team mage yer ke koperi inini pian ke yer team madong obetiu ne chalo ki ki chwingi tuju petian ma chel pian manara ket team ene ke ket management ene ka chel pia ngunyo telemo ki lok marajo lok me pia lok me rungula lok me apiri lok me ngagene pudo beru peke so inenu na tiga nen chale wachi season ini obiberu season ma bed twal bara Acholi Province eni obe mir chwak pa wun ngara chel ka chel kwa ngun go ka chalo won ko ma bene ki yer no ko me pege en bene ki po wi po ene jal wo yero dong ini ye na ba wa ye la pe ana ye eno no ki ne ki kit commitment ma en tikere towards team onyo kara Acholi lok mukene matie mabino ki lok me Acholi Province lutua ene ni la we mo che kamero doro Acholi chala Acholi Province guak de kot pian wai ne ki keme ki chek chi dong no lo ki chek ene no lo ki kot ikare ma ki tiga timu gin ma ki wajo ni launch dano ma no ki beru ki gene kome ni in bin ikony dul bin kony jo ma ki team management pian management otam ne gi sourcing dano ki wako ngat manu tigi ngej metimu gino mone eni ki luongo bin kita ini gin pa Acholi eno bin beno donyi iye ngat ene bino mi beno kony ma mega mi input ma mega omiyo dano kicher no dano mo ma bino itim ma Acholi Province aya ngat ene ko dong chak niang ni ane ene kita dong luani omir dong ka tim beno jemi kuna consulting management ma Acholi Province ngat ene potim gine ene gareno chero loko ko we ko wel chul ko ngagi yet wano no tiga neno je me jale mai jale giri pikagani so o cher mer ko loko we chile adi ko bar ngagi dong cherong ne char no cher wanien chula an gine ene gino ma no management ben pengeyo so ki yu yonge management dong became stuck donc ki penyo bena ki muolo why ni inba don't you have messed up a lot of things. You step down a little bit. Where one don't go do kita watwer dora kere. Funds when I go beru pay go any one wa miro luwe Mike luwe make mirni wa miro dano makaman. Maber palu wacho nyinge o lugo wajo dano macharo Lucky David. Piano Lucky David where we charo Acholi Province maber twal Doki Sande muwer we pa korpalieje bene we pa Acholi Province wer bene panzo wage miro jone enuni wage miro murgut wage miro dano machalo go gena share princess pianen ben wer Acholi team kidong destiny ma wero ko reporting lo ben gen ko wayne gen ge mero destiny so machalo kit gine enene wan war lock for funds wata ne pier tek ben ki ket jone enene o ka kamano of course funds no ne rwate ken magen go yaw kede che yongela chen madong dano chano stepping down ki chako bieno dong anong of course with my connection ki down my entertainment industry machalo we ajale awe ko we atem kon lock si atem lock
atema no ni lok ke chele ini obedago teko pian wa chene ki come bene uno bene peke chi mano ni wel chani dong petiga berbe to 12 piano it was a flat rate something like transport refund mo your transport facilitation pian pechul ma chere no neno bertieni kongdong in ngat mon mai rom me support irom mi ne ki yo manining so miu o yonge madong jemo dokte wando cher kok bodul palwe ni urom ko manining machalo dul chiki tera mabe pa won kom gi machalo kidi face Johnny enoni pol ma ke kwan nyingi ni luweng bene gitie team mekol man ma ke luonye ni creative artist of Luolan man bene ti ye an bene ti dule enoni so won kom ukonyo neno loke eni maberung loke kiruter kere an pange kiru loke kere at the end of the day dano guye machal kiri face bino chi dano ye dano mago yele enoni dongi logo beno pilo kom la tichul mo maka gram merne wiye chiki mede we oroto ukon kin me facilitating yope eneni chi beno yongela chen in enni oteme keto time kere dong dano chane en tiki koro ni en wiati nye oberutie makong kiber kariao kere kono kwene kiber ka advertising kong nye bere ki waju wa mention enoni odoi radio so pilok enoni mirte actually ikot mirte actually ikot Acholi Province ikot now pangeo kirmo biter kere pangeo ko biter nga ko biter kwak in an individual ko biter kwak the province pangeo kiro bitimo kere eto maput pia gwa ko nyoiter in la weli in kai tiga winya ko bede nyoitega nena Actually piano mirke pen kong dane egoni dano mukene mago jale chalo ane enini like the entire week me genani I think be pa me American wakit content mo ken on a platform kai pian tiju diu an en tij me jalle ni maber pegi bitiga chulu an kiri wachiena mo para watiego yope dano madung ta dano mukene machalo kiri face ubin wer menono wala bon piera bi luwe mukene kin gi kunu gubin gu wer menono beno biskigi kona ga jonken wer menono completely now in the tiga chwala actually the court it doesn't make sense yeah Acholi Province the court it doesn't make sense anange meni chantie ero chane enoni no mer kong wan neno kong gin mone ma wan watikere ma wakeju kere ni iyongela chen obinen ni ning iwankara chi kita waje kere for the first time tera tima bed tima leng tima pati wa pero mo ken bien kakama pero ke nene yene tap ki addressing kama pero bien yene tap ki addressing immediately peper ke kor instantly kitimo yo yor pe kong ke kor kong joke dago kong gin mama patare neno chi illa we money enoni angewi we ma bejo bena yubu we ma bejo botano en to jal ina choli ko jal te we kong wange kang pen ka jalo ni lok ma poka mukene mano gwak ko ni ina romo wajine nyo gwak ma kiribi ber ka wajine kere ni lutwa kangunu nen we ma ki ber ka wer ne
America ket ko wega chak kanga ngat mu wero Mixola unfortunately pangyo Mixola kama aki ye pian Mixola be piano be iken jo mu wero waket kong Lucky David o akamoro Lucky David o akamoro obino kachung kiachuli Doki Sande down man manoya obino kachung kiachuli Jena Preska mono wapaloga gacha wapaloga Jome wolo gacha obino kachung kiachuli jena la mo mono la mo paloga la mo obino kachung kiachuli Kiri face obino wer manono Kiri face Latin wall man down ma gagu wane egonioli weng wa ake kama pat ma in perna mo wai neni kiloka poka piani I akamor peki loka kama eno ni latena ma wane ini wana chiel watiga tiji komga chiel wamiri jan dana igni wewe pele chiel ento amira pu wini yupi eno man machero koi kor ko nga gili eno ni ibilana lana dano be nyeri kere matete ana logo piani angeo ni gini eno ni petiga kare dano ma logo kiri logo tatani dano ma donki joko bene why ni step down piani timo you've made enough mess para Acholi Province chiki tuki joko now wa advert mugo eni kituki joko now wa posters mugo mage kere kituki joko now joko wa water so enuni you cannot blame management kunongat mauno uber katimu chemego ni uber katimu neki wiye but management took a step meneno ne fixing the mess and the mess was indeed fixed including Wakar Lutua weganye kong hivi ba gerano bipong ero kod mu ber ka chwe mu ngo dano ki gangi ka chele umiyo dano pu owe ba ero ba peje kod mama diu ber pega piane lutero magitigi ngechi kit matiki kod man aro luone le mone weather managers guti utiga maka yini ko chi madan gu lo mo go kitika lo kirichi mai wa a kod ka ni peje gi ba peje gi pie mo gi wa ni ngona ini tiga no kamera ne kian gi pien no so loke enene anata une perte kel boru kanir mo winyu sido nge gina anana tiga wajine barka putpu winyu kir ma pol kar wunu nge kere ni kiranga chamu kene perte bene ki gwak identity ne kir ka temu je maraj chao kene perte bien dano bene romo ngut chika ngoko nguto mabe oneno chao kene be loka bene wa weko ber kameno er kama pe kama ngut po be time ge ye ene an mera tiga kor list manak list dak pat ba loka bene pat list pa joma gi tiga mero um uh won jo money mau tiga gamu chiene me balo ma stay balalo ma stay jona gitie ba gitie gamu chiene be gitie chone so won jone eni bene acholo bingeu ba go mabe kata jene no ne teko kiyung bor ande bene
Se omirto oloto kinen ubene kinge ubene chike nge unu pera nga ikom kaka mana ini ata ne ba waje era ger puk ge ngo ge gamne che gam che bana cha ke no bi ko nge le chen mana ne je mo ke na ma bene chika ti me maraj ma perwate dano aneno ke chika lok ilain ka kany maduong tutwal ma aneno cha mo ma ono aberu peke gena de dano puber ka winya lokano pe winya lokano pe winya che dano ko wiya matete ka kany che cha mo mara chwinyo chok beronda ke kana rio kulo mukar ke ye che aneno ono donki wai a line gena lok ma mega do odugu madong down siga winyo an Alturo tiga wani okay man community luo community international Uganda tiga wani thank you so much Lakwet TV. I am Alturo the second of four matek man Alturo Felix no and tiga nenwa ki yam gimpa mono ko beri kidong enbero meriko tiga waje I do trust you. I know God is with you. Together we shall take Luo land to the next level. Definitely. And I'm very positive. Kono importantly, kono be very like and drop in an ocean, but it's worthy to me and it means a lot to me. So we shall do it. And for my tech tutorial. Believer boy, you joy. Hey, good evening. For tutorial, good evening, Bene. Tining kidong Moses K Jangole K Moses Tigawaini. Happy birthday, Odong, stress killer. You really kill my stress. Adaya, you can very Odong. You really feel it. If you know ni gakanyero. Pian petik mama swear ben Odongo. Odongo will actually keep you laughing all the time and throughout. So mono and again, but I believe about I'm following up from Kampala. How is our home? I wish happy birthday to Mr. Odongo. Yeah. And at some point, Abikelo and Bene live kakany. Omera ina chele ken polkare. We pay will keda. We pay will koma. You did it again, yet again. Manda $20. Make super stickers. Mera Moses, which wala bora. Mera meta wachine. Apoy tutwal rormetigum. Atawne dano. Ukwan kong bene. La bol kibor mera Moses. Utiel ko la did the ben. La did the ben in bene. Baka bene yela. We call it to mo be tienyo ki kellok botu kaka enini. Di bene en kur ma Moses di ni wakir ka pero o kuno kiri achel dala achel kira rio kira tek ku ket ki mo oloka kenyu kanya mate tek to twal ara foi mate mera Moses kidong lino gome tiga wani what would you suggest for one who takes another direction and that is instead of going to the hospital he or she goes to the herbalist. Now, and then about I talked about this sometimes back. Ana wachini ti yari mukene ma iningeo. Now like wakamila boleba ipenyo la penyo mama perte. And this is something Maumiri power berka buruno in iwingage. Mera mi chala la bol. It is just a case study. And I began to look at Koma. And to Berutie, Kitino, and a chair and can the Arian. Chero Kitimutes, Kicherkanoni, Alsa, Zenitica Yella.
Chatam be we an alters wana ya no pay commando. She don't know chak binu ni ning. Chi akwany gera yat mage miane ko yar be chiwa ko ali PRD kade go orgi weng no tiwa miya ge wie. Chidong ma tiga wot en kit mage wajini ke mor bene dano ana wai ka mot ana mor dano li enini mo ma no aneno. Chidane dong wacha ni di ben daga ma yato ana wai ni andong furki no ni ana tiga alsas. Chida tiga chero kam maro en yate eni kidong monyine. Chi o wacha ni timbe ana ti emedik ana ti dano matiu bene odiat bene tiki ngej kirika pati kom qualified doctor bara beru chuchaka tiu chuchak bene kegi yate eno bingunu chini on di ben wek yate ene pay ti kede anda no ni awilo akwanyi da ter gang etu gin mu wacha owani timbe cheri ngwet pat la bika kai teta mat kidiko mat kitiano picha bera chel endo kudiko duju ma inicho mat pi katwer maromo leta chel chike duk dak bora e penya ka alsa zitie lutua chera temo aroro daga ror wangi de alsa mo peke patla bika mano tie mere chake ne tok gange bene ini jwera ni ene gin muchandi ben ba chara la bika gini ka no ni yang ki ron wa in pelokom advert la bika kona advertising ini ka peno lokom yorkom che mat mer pat la bika we komo dak yot kai ti alsas pa wa kan wono I wingech Chinese mon ya be bine ngoma chole ka kan puane jako ki moy ken ko biyo nero tok kon ngage o yuyu kon tim ngage no mir biyo bechi picha bera rio o gwaro da ko ngene na rio ken piene do no ne ka ini wapong ki yat ken including wa cabbage ma wan wa chamoni yat kare bot Chinese pien bot ki charo gen Chinese yat gen cabbage ma megini tasteless kai ngwer ben kikati kai titeri ne kan ben pe ngwe cabbage ngoja ben pa par ni mo na chera ene ko restaurant gini ben chera mero ngak abon ngak ni da ta belu cabbage ni sala si cabbage nga en pa Chinese chi lok me kono nga cher kwene ba kati mukene mangeno manoti obvious ba chalele en make miu ira ki konyo an ki saving an pien ka na cheta munyu yachani uno ko mogo chiena tin loka alsa uno ko bedo ati state marach twal chi yate eno belugu au belugu situation ne ka in gwagonyo anatam ne lugu pien ka chalo wakati gino biro mabero ne chal ki gen matibu ino yingi ka kwe mo mi chiate ye ene no be ariat pien jeme ariat neno ti clear ka jeme ne bero neno tibu le eni why should you go to the hospital neno way no ene per kai chiar wa bot doctor bero be duogo wachi ko da otinen yo mama pat so ibi no ni ti tuo mu kene matakta pimo kweno gino bene peka pimo kweno gino mo pe che gini mere logo atam ni pier tek to twale dar miru chet bot dakta konka chak ko te loke kado ni ange bot dakta ni gini dak pedak meta to twal ki bot gen daktare chidong ini nen yo ma ini twer ka ni chetie mono logo ni ye ni ka ni chetie joma gi miu yat ma pajo kitie ma eni yat magang eni peti peko mo bene peni loke jok mo ti iye Reverend ukema palua James uwajo kamaleng uwajo ni pawa pero ka yaro mich me ka jallo mich malo ba mi borwa me yaro deo ke pa gena pa chatan
Nia gin pajok chala an le ben ma mar par la bikani eni jok memo mia. So I think we should put this difference kongok maleng ma pedak mir wa ber kanywen wi watata eni atamni nier mo ipenyu penj ma tek ba nier mo ka wan wadugu mir kong wa nyam loke eni the entire show the entire night the entire evening kong nyam loke eni ni pianana mir ben tamu won jom keni yeah. Lino Gomez, the title says Odongo is live tonight, but it is someone else. Are you speaking on behalf of Odongo? Yes and no. Yes, it is happening live tonight, and any moment from now, I'm going to come live. Kilok, Kiyo Odongo. But kaka ini furwa teacher wangwen kakan mabini ya beach medi wo mayopa Odongo pia jake. So ini ni kira ke waje ni a pre-match gwana wakao no tukumano kira wa a pre-match show. Ini ni no warang luone ile mugo mano wachi ni man yop mano tiga terwa yop Odongo. Ine way. Chi matches benat around loko benat pika kare pada around lok pika kare twal pena berga lok mogo ma bena guru ko Odongo. Chi no bena fut ki mama ne chalo angaki e bena pe ya afoy. Kidong oling Simon Peter te wana happy birthday Mr. Odongo stress killer. More years of life for the 12 kidong believe boy chiga wani sorry may his soul rest in peace man to mauti mema ana logo pere ikar cha money we are kidong Moses K jangole chiga wani Mr. Odongo we still stand with you to make sure you support the orphans, homeless, etc., and vision to support. We are here for you. Absolutely. Yeah. And I'm going to take a guy in if you're done. So we are here. Lino go make Pepe Kilwara. He's going to come. I think I'm going to be America and Tapeka Kill Modano Niglo Chile Rio Mo Ru in Maputica and Wamaiti Gangi. We're going to be no pian you petty. Gina ke yope mer mo mor ka ini inyo kini dong bat de mukene la ko ka kan tu chara ka chara pa selef kama ini en tu mo go cha beer bor ma diwo ya er kira te me kere kira ayero wachini happy birthday Mr. Odongo and then for my tech kidong Ismail mo nchiga wani happy birthday to Mr. Odongo for my tech kira year but wani he's 16 years okay for the also Mr. Odongo go kwara yeah and wani ended mo apir bijong okay yellow pe okay Omirembe Fred chiga wani happy birthday Mr. Odongo pick up for my text as well. Kidong Ayerbe Moses. Mr. Moses, thanks for the support for it as well. Moses is always like that. Moses does great things to people's lives. I'll tell you more in one day. I've been a little at the entire night. Kidong Dennis, we're actually happy birthday to Mr. Odongo. Keep Joyce Foster, happy birthday to you, Mr. Odongo and Mr. Opio for my check. Kidong Okerayot Wilberforce. Wish you long life. Yeah, I think. Kidong Tokema Patrick, happy birthday to you, Mr. Odongo, stress killer, our new kid on the block. We love you for my check. Kidong Omar Sam, happy birthday, my brother. Yeah, man. Look, Matega Karamaleng to Twalki. We lit. Tigawaini, happy birthday from South Sudan. Before the 12 we lit. Kidong believe about who is that artist, please? We want to know. I wish to mention this, but no. Come to my inbox. Come to my inbox.
Moses Tigawani thanks Ayero. We need to support his vision. Yeah, Kakare. Kidong, Lino, Gomikchawani, I hate hearing the expression that goes, Balalo must stay. So much. Yeah. Inge my pay, but look, I have no comment. Inge my pay. Eden, hello, Ben. You're hiding us some things. You be straight to the point, brother. Happy birthday, Odongo, Miss Odongo, stress killer. I did it on purpose. In that way, I want to protect his brand. Katwere, Karamo repenting. Piano kape anfu tapet do you know ana dugu kainini. Then we wala loko kama leng. Piano in the dogla mon pacholio. So I'll do that. Pepe to luar moiken. Kidong guam chika waini. Lakwe TV, make sure you connect us live for Mr. Odongo's birthday. I'm watching you from Entebbe. Thanks for the 12 Kidong Pajube TV Uganda chika waini. The congratulations to you, the Ben. Please, may God bless you always, and I would like to wish Mr. Odongo a happy birthday. May he continue in the industry in stress killing. Oh, I'm watching live from Chireka, Kampala. For my James Juba Tigawaini, happy birthday, Mr. Dong, and rest in peace, the innocent souls. Be blessed, my brother, the Ben. For the 12, you know, Tawama Tiga Timini, Tawama Lea to 12, my no Dano Madak. Makono Niki Kichoyo Mera Choya would be one of the least names. El book Mato, Mano Dano Mera Bolo Chalo Kalulu, Ningari in a mirror. Ni winki bul mir uto nama kama ngar mir uto nama kama John ino bibiri nama mama ki makonya bene pepian kit mati dano ma konyo plua dano ma chunki dano ene gitiga ta chira chutwal winki bul tiga wa happy birthday Mr. Odongo for matek kidong Ruma Regan tiga wa ni. I'm watching you live from Nairobi, Kenya. Happy birthday to Mr. Odongo, the stress killer. For my text 12, Mr. Odongo. Mr. Odongo, in bedon kong, Mr. Odongo, in kong bede chogi moka, kan pianity ka nano wak, kan chogi moka ka enini, in game of anything nano wa, chogi moka, wek penadano kong, nan kong, look, my Mickey Banner. On your manager, please do something about that. Lapeja Isaac, when I'm watching from Somalia, happiest birthday, brother, Mr. Stress Killer. May you live longer to see your grandchildren in Jesus' name. Amen. Before to tell Lapeja Isaac, what would do you mouth Somalia? Before to tell Kidong, Nyeko Sunday, blessed birthday, Mr. Odongo. Gladys Amanio Tigawani. This is Alfred from Canada. Happy birthday to my brother. For my text to 12. Believer particularly, we are requesting for full screen. Oh, okay, full screen. Sorry. All right, sorry. All right. I always. Okay. I hope you're okay with this. Okay. Kidong. Kumbik. Isaac Teoya, happy birthday, Mr. Odongo. For the 12. Kidong, believer boy, Tigawani. I mean full screen. Yeah. Actually, no, the better town, young. Yeah, Polkare. Kidong, watching. Good evening, Mr. Deben. Is that show
Is the show going to be live? I'm live in Wakiso. Happy birthday, my brother, my young brother, Mr. Odongo, for as well. For yeah, we are looking forward to doing it live. Kapeti wa berka timu instant update. Mano bino instantly. Yen mano timeda kia chiel rio dek angage. No, you actually have it. So no, it's almost like a live. Yeah, mono ene gien ma wabitemo. See, I'm very, very hopeful ni obiteme kameno. So basically, in ene Jimmy Matano uberuka choy neki wan tieni. Maka guak mo duga du bina chala maku bir furu donya ni ma kwera. Then stiga wajini watching live from Pade district of Foy Matek Twalo kwera. Atamni me wrapping up lokwa matie kikaka ini. Kakada kakwana chel mane kane. Ki Guam Tiga Wine, but do it live, brother. We love you so much. Ana Foy Benedictual, Memaro, and yeah, and Ben Amaru Matextual in Erba, Anamaru Matek, Amaru Marwamumir at Tit, you are expressing myself, Kede, Chamuken lawyer Mana. Piana Winu Kirka Waja Poyo, Kirka Waja Maru, no Chalawai foot peramo. So Amaru Matek to 12, Mr. Guam, for Matek to 12. All right. So basically, again, my mirror was ne any wabitu to matek ni gini ini ubeto live. Botu kakany ma wuno neno ni ngari ini tiga the performances ti mer ma duan ta luwe ma go beberti ye giduang bena ta. Amira what you bena ni Mr. Odongo ki management ma mega gengo joining dul pa entertainers ma giluonye ni call ma gen gibedo mero kedano kachel. Si Dano Magiti Chucking and a Kenyan Luwe Magiti Chucking. I think Mixola Benating at a chill move very tier performing Zion Path of a Bedo performing. I think Kitty Face Beno be performing. Kidong Dano Madung Merata go be Bedo Ieka Kenyo. She Gino be Pongba, be Ponga Matete, Dano and then Maduduong Dong. Could be and Mahana Logan Dano Tier. She a Lego wound mounted work to shock a kind, please. Please, or gonna, being, me, coin, me, Tielico, Nano, Mera, Machitiri, Mr. Dongo, Piano Miro Conyo, Pero, Miro Conyo Chan, Miro Coin Monto, Miro Conyo Tiano Kitch. Miro Conyo, Joman Mano Giti Kipero me witch, Mano Gitiga Yele, Giti Tota Chow can number and Gitiga team Nepiker Pican Pig, Pig can ging at Mama Tika Coin, given a pecker, and then I watch Joma come in America coin. She a town of Bino, Kachel, Wachilo ko Mr. Odongo, a town in the pedo Miro bed P. Omier Pelpet P. Yup Matin Kitty Warren can Nano Nano platform Morgan can Matiga Penyo Picoin Metia Luco Nano pa Mr. Odongo a downy to the Kata T where a coin Latin man. Ya Pianica Kidmani Ankere Wakirka Bermo Madi Magan Gitika Peri Eben Peke Sio Mio Kin Nano Tieni Yup Matini Holto Kibitemo Joko Latichene mo Majajoki enoni bitemu neno kilok me no kangangom kamo kidong wak bene me yobu kiri la ponyo kejo mo en man ka wun jo ma ponge la ponyo kejo man art mano bata chel no ki chwe la kirmon ke room mo na rio nyo kwa ade ki ngagi ni chiwi e peta merki jaka ki toka ki piano riepe inyimeni mono ene kil dano ngalo ni la ponyo kejo piane dong ono ber pichan chan kar malach dong pa yobo atedong si mono atawne pe tek twali waneno ginen bene chalo gin ma pe tek kidong akwan nyiglo chele ria dek mon mudonye kaka en ma kwam chiga wani I wish to meet you one day big time for the twal I am always available make sure na mama rio ki pinchani get in touch with me we shall always connect
for my tech. Believer, but please teach me how to send the super chat. Please tell me. In a comment section in me to YouTube, a comment section ka kenyo kiter pin ka mon kenyo to sign $1 ma ini no ki choy chalo sign $1. So ka ini clicking ka kenyo chibi no lokom kono and super sticker super chat kono gid no gitika kenyo chidong ini yero kiet me chwalo ne biti you no ki yo ne mogo ka kenyo ino kai di chibi neno bene mogo bene pepe meta ne aya ponye ndero tere dio kom sign cha manyoro sign $1 ni che ubikeli ken mo mer ini chwal kere chidong in tichi mero kon ben mer confirming ka kan ni gine eno bien super sticker nyo super chat eno ni bien bot one chala kwa TV ka kan apoy kidong guam chika wani if you want to support Mr. Odongo which number should we use? Wow, we are not going to take Monica and just a second. Okay, you're welcome. Just a second. We're running Mira chua number for manager. Ma mega pian manager. Ma mega ben any managing Germany or Juju. Che Mia just a second. We're running kong katega kind. Just give me 1 second. Pao gengun mau tiga kenyo ke choy mamigo. Omete ki church wekno akwan piani atika ka eni ni food pida ki amo mana na no wote kuoro na wote kuoro yo kira tiga wat kere okay just a minute. De chunyo tiga neno namba ni kakany okay there you go. Number ma iniramuti kere ka itiga miro mio coin bot Mr. Odongo ibitiyo ki number ini atikaro ne man number pa manager ne ba okay just a second ngangere woro tika winyu bene background yeah so okay let me put it up there. Okay me contact second manak support Mr. Odongo the stress killer. Okay okay there we go. Donc ana bi karne wa kenyo in mai tiga ber ka gwena ne ke kama ding tutwal atima keja yeah more any number ma in romo tikere me supporting Mr. Odongo and number any bene ka ini goyo kai miro loko ki Mr. Odongo direct irom penyo manager ma mege kita tawni
dano machalo Odongo per tek ni ichel beno kwanyo karo roro niang beno kitano en tikere atawne in per tek to 12 but en that number will actually take you there ana foi matek lutua lok kedu met to 12 era tamni dong biena dong beno o kakamoma merwa pokeo foi matek okay. Onep Samuel Tiga when happy birthday, Mr. Dongo. Idong Mr. Guam Tiga for an under for any thank you, bro. Idong Ogalda Tiga when are you going to be live tonight watching you from Ginger? Yeah, that's what I was talking about. Kidong Guam, why this boy is gifted, we need to support him. Absolutely. Oh yeah, a fool with it one. Yeah, we're cut on a word nano. Niang kita yupe mukene tika what kere kapia subscribing timbe ke subscribing channel megwa mela kwa TV kidong support and kin mawali kere wa bot one la kwa TV kan per tek namba ma megwa ben tika rio pe eno in ben no ne ngo ma yino te ne pian chao kene lok me super stickers ko super chat gele in be gwak be ngayo sika initi kin namba ene por kirmia kiri aliva chel kiri aliva rio kiri kono aliva di piertek odotoni in bene inen kama no in romi e coin poi matek tamni piko bir in nonkong one machale la kwa TV mera mete kuna wachi maro titwal han machale did the ben abe mete ikelo botu lok lok moma piertek mano an pa pikelo botu no ni pa kwan ana ye udujo ma pegi tego ana be kelu weng botu for matek rots o mere ke gwa ko for matek